Hindi lang kalman, tinamotoy biyang, apo ta, field reporter na ulit back to reality at awa mo, chikiting patrol tayo. So nagwaras kam amin, pati Glenn Batuyong, aday sam amin na nagsursur. Dito ay probinsya tayo ng Ilocos Norte to gather news and information apo. Tinamotoy biyang, nakikadwaak iti biyang ti Ilocos Norte Electric Cooperative. Tapno mangkita ka digiti naduktalan da nga problema. May isa dito yun, iti transformers ang digiti kat daanin ket sinukatan apo nga mismo iti Ilocos Norte Electric Cooperative. Indawalman dito iti General Manager si Cipriano Perry Martinez ken kasapa iti Chief of Staff na ni Attorney Nikki Pilar. Kaya na dapat digiti nadukduktalan apong metros nga digito ket zero billing at ket nasawen. Ada metros da ngem zero. Kasano jay? Ada pa nagkonsyaba. May pagarop. Kaya deto'y agkolkolekta. Wino meter reading. Ay, di kada nga sumrek iti pagkabanan ti Ilocos Norte Electric Cooperative. No, ada ghost project, di gito'y mo ti ghost, ano tawag nan, collection. Nalaing daya. Agtatakaw, ghost collection. At syempre, hanga simrek iti inek. Ti kwarta, imbes ko like for example, agbayad ko iti 400,000 ti may isang establishmento. Tilang bayadan ng ket duwagasot laeng paggugudwaan to digiti partidos diti adayan ta uneg nga taa ti investigation dakat baka adayan ta uneg ti inek ken kasapay DJ meter reader DJ agkolkol ag pulpuligos so ag divide da ay nako ket ada na doktalan nga nakaad adu gayem ti kastoy di manglukluk ko kada gito'y metros tayo. Ket systems lost di gito'y. Mga idol. But, di gito'y problema may panggap ti transformer. Inikanti solusyon ti Ilocos Norte Electric Cooperative. Nagturong tayo iti nakasel. Nga lugar iti Bacara Ilocos Norte. Nang nangro na launay apo iti Barangay Pulangi iti nasaw lugar. Dinggan nyo ito interview ti mo ti Biang. Nagturong ti Ilocos Norte Electric Cooperative iti Barangay Pulangi iti ili ti Bacara Ilocos Norte tapno maiplastar ti kabaro a transformer. Naghangin. Di mo kami sukatan dito internet ay dito anatayo. Kasta kang kanayon. Go. Ti Ilocos Norte Electric Cooperative iti Barangay Pulangi iti ili ti Bacara Ilocos Norte tapno maiplastar ti kabaro a transformer nga agserbi iti na sa lugar. Mismo ngayon danon dayto ni General Manager Perry Martinez kadwa ti Chief of Staff na ani Attorney Nikki Pilar. Siyon ni GM Martinez adayto ikat programa iti INEC tapno agtultuloy a may padanon ti serbisyo ti kuryente uray na sulinek a lugar. Yes, actually this is an ongoing project of INEC right now, no? All over Ilocos Norte, load measure natin yung mga ating mga transformer, distribution transformer para kung tugma pa yan doon sa kapasidad na kailangan para doon sa community, no? So this is an ongoing project. Siguro nag-umpisa kami nito about a couple of months ago. Actually talagang naka-schedule na to. I was told na talagang kailangan ng bagong transformer dito. Siyempre, naunahan na tama naman din yun. Si Kapitan brought this to our attention, no? Medyo matagal na rin yun. So, in behalf of INEC, I also like to apologize, no? Sabi ko nga kay Kapitan, Kapitan, pag mga ganun, talagang urgent, puntaan mo ko personally, no? Kasi kung minsan, work is lost in the paperwork, no? Pero yung mga ganung urgent, ideally, no? Siyempre, kung minsan napapatungan sa opisina, so kaya hindi na-actionan ng INEC. Pag mga ganito, mas maganda talaga
puntaan nyo ako sa opisina, no? Puntaan nyo ako sa opisina and let me know the problem, and makakaasa kayo. Katulad ito, for example, talaga namang confirm na talagang overloaded na, and our kakailians are suffering in this area. So para action na natin kagad. Napalaos met ti yaman dagiti lumugar no sa dino umabot iti nasurot do apulo a pagtaingan ti maserbian. Sigon ni Kapitan Casimiro Galisinao, may sa daytoy ang bendisyon para kadakwada. So mga ko dito sir nanipod after the national and local election iso ti naudi ay ti isa ti kuanan sir dito ata hindi nagdamag ang sir kat na perde ko na daki so inururek balata ti ko sir sa kunamat ni Vice Mayor Media po Douglas Pilar nga kapitan ng kamadanagan tapay sublik to kunana iso sir iso nga jakmat na pampinalpalwap iti inek idin sir iso nga itatan sir may subli akong permiti yamyamang ko kang kastamot dun dito ka baranggayak sir. Manong families ti ma-Serbian na dito ka? Ti balay sir rakat more than 20 sa sir. Adada kami pwede kita pamilya agkakabalay mat sir. Adada mesa nga balay talo ti pamilya kasi sir. Iso nga more than 20 sir ka pamilya. Ti masupply ti kuan na ito sir masuplayan na. Di babayan iti kanapo GM magata sir agyaman ak unay ti pinaka-installer man ti transformer ditoy di ka makasubsubad sir iti ayat yo iti barangay ko kastabat ka ni Ma'am Nikki Pilar. Ma'am okay lang ma'am, thank you very much ma'am ta adda ka iti biyang ti inek ma'am kat adda ka nga bang tultulong lang ta kada kami ti barangay 20 ma'am. Agtultuloy met ti serbisyo ti Ilocos Norte Electric Cooperative ken kalikagom da mapasilawan ti entero probinsya ti Ilocos Norte. Manipod iti Ilocos Norte Electric Cooperative, Idol Bernard Fair, Tatak RMN.